Iako izbori u pokrajini još uvek nisu izvanično raspisani, prema Ustavu i zakonu oni se moraju održati u terminu od 22. aprila do 22. maja. U Demokratskoj stranci navode da su zadovoljni što su uspeli da svoj mandat u pokrajini privedu kraju, uprkos skoro svakodnevnim zahtevima za ostavku predsjednika pokrajinske vlade i ostalih članova vlade koji su iz redova Demokratske stranke. S druge strane, u Srpskoj naprednoj stranci navode da će izbori biti dobro rešenje za trenutnu situaciju u kojoj se pokrajina nalazi. Istovremeno, apsolutno je primetna slaba saradnja između republičke i pokrajinske vlade, te se očekuje da će nastupajućim izborima ovakva situacija biti rešena. A mi smo pitali Novosađane šta oni očekuju od nastupajućih izbora u pokrajini. Kažite mi kakve su vaše očekivanja od narednih izbora u Vojvodini? Pa mora pobediti napredna. Dosta je bilo Demokratske stranke i njihovog. Dosta je više, jedno mora biti normalno da se živi. Ovo je više sve korupcija. Od narednih izbora u Vojvodini, pa možda da se promeni vlast, ništa više. Ovdje nemam odgovora, jer ja nisam član nijedne partije. Dobro, vi ste građanin, imate pravo da glasate. Pravo glasanje to ću da izvršim, a ostalo me ne zanima. Ništa konkretno. Da li ste zadovoljni sa trenutnom vlastom? Ne baš. Zbog čega? Mnogo se toga lošeg izdešavalo u zadnjih godina. I bez posla, i bez primanja bilo kakvi. Još ništa ne očekujem. Kada govorimo o pokrajini? Ništa. Pa da će biti verovatno bolje, ne može, mislim. Gore od ovog ne može. Da li bi vlast u pokrajini trebalo da ostane ovakva ili da se menja? Pa, mogli bi demokrate da preuzmu kormilo ponovo, ali malo objedinjeni, odnosno ujedinjeni, bolje reći. Sa kim? Pa sa ostatkom opozicije koji su prilično šareni ovako, pa da se oko istog cilja koncentrišu i da nešto urade, jer ovo više ne vodi nikuda. Demokrate su i sada na vlasti u pokrajini. Jesu malo da se poprave, da se dozovu pameti, da greške isprave koje su imali u prošlosti i da sačuvaju Vojvodinu, pošto je očigledan atak na Vojvodinu, to se vidi iz aviona. Sit sam tih priča. Joj, nemojte mi ništa ne očekujem. A da li ste zadovoljni vlašću u Vojvodini? Kako ne bio zadovoljan? Nemojte me pitati, ne volja ništa, brate, ja sam tu već 60 godina u Novom Sadu, uvek mi je bilo bolje, sad mi je najlošije, i ostario, bolestan, operisan, tako da nijem do ničega. Očekujem da se izbori provedu u fair, korektnim uslovima. Očekujem da pokrajina dobije više autonomije koju će ostvariti kroz promjenu Ustava. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek. Evo, zagazili smo u ovu 2016. godinu i jedino što na samom ovom početku znamo da će ovo biti izborna godina. U ovoj godini nas očekuju pre svega pokrajinski izbori i izbori za lokalne skupštine. Da li će biti parlamentarnih izbora, još uvek ne znamo. Dakle, postavljamo pitanje svima nama, je li tako, šta ćemo izabrati u ovoj 2016. godini, u mnogome zavisi od nas samih, od građana Srbije, Vojvodine, je li tako, jer eto, najviše se govori o tim pokrajinskim izborima, ali zavisi i od političkih stranaka. Dakle, večeras o tome razgovaram sa pokrajinskim sekretarom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, gospodinom Branislavom Bugarskim. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama, vašim gledalcima. Hvala što ste nam pozvali. I predsjednikom Srpskog otadžbinskog fronta, gospodinom Sinišom Kovačevićem. Dobroveče i vama, gospodine Kovačeviću. Izborna godina, dakle u ovom momentu još uvek ne znamo da li će biti i parlamentarni izbori. Očekivali smo da ćemo možda saznati ove nedelje, da će nas predsjednik vlade obavestiti o tome da li je doneta odluka, da li će biti i parlamentarnih izbora ili ne. Ono što
sad u ovom momentu znamo da predsjednik vlade treba da se i konsultuje sa članovima svoje stranke, Srpske napredne stranke, i onda ćemo verovatno možda i dobiti odgovor na to pitanje hoće li biti i pokrajinskih izbora. Šta vi, gospodine Bugarski, mislite o tome? Da li ćemo imati republički izbore? Pardon, parlamentarnih republičkih. Pa ja mislim da je to samo jedan retorička figura koju smo imali prilike da slušamo ne samo protekle nedelje, nego i mesecima unazad. Te će biti, te neće biti. Te ja bih voleo, ali ipak ne bih. I u principu premijer treba samo da nas obavesti, mislim na republičku premijera, da li je pala republička vlada ili nije, jer ona ne mogu izbori da se održe ako vlada ne padne, odnosno ako se ne podnese ostavke. Tako da ima različitih scenarija. Stvarno, ja ne bi sa tim uopšte špekulisao, da vam kažem iskreno da li će biti republičkih izbora ili ne. Mene lično u tom smislu ne zanima. Mi smo fokusirani na one izbore koje su na redu. Ja mislim da bi bilo pogubno za demokratiju u Srbiji da ponovo idemo na biralište, jer nema nikakvog razloga za tim. Nije bilo razloga ni 2014. pa smo bacili novce kroz prozor. Ako to treba ponovo da uradimo, onda stvarno ne vidim zašto bi to radili. Imate mandat od 4 godine i svaku ozbiljnu državu, bez obzira čak ni gde se ona nalazi, na kom kontinentu, ali ogleda upravo to da ima pune mandate, da ima redovne izborne cikluse, ne vanredne, nego redovne, i da onda ljudi koji dobiju poverenje građana ili se izbore za to poverenje građana pokažu šta znaju i šta umeju. I nakon toga onda da ponovo izađemo na birališta, odnosno da izađemo u izbornu trku, da kandidujemo ideje, da vidimo šta je urađeno dobro, šta može da bude urađeno bolje, a u Republici ili ono što smo svedoci svi, svaki građanin, u svakodnevnom životu, mislim da ima jako puno toga što može da bude urađeno drugačije bolje. Znači, da sumiram, mislim da ta vrsta izbora bi svakako bacila u senku lokalne izbore i pokrajinske izbore i mislim da je to čak i cilj ako bude bilo republičkih, jer vladajuća stranka vrlo loše stoji sa lošim kadrovima po gradovima i opštinama, ne samo u Vojvodini, nego i u celoj Srbiji, i ne mogu, mislim da bi taj rezultat bio poguban iz njihove perspektive, bi bio manji sigurno za 50% u odnosu na ono što možemo da čitamo u pseudo-anketama građana, i to je nešto što se sad pokušava kroz različite figure i verbalne i teatralne, to može bolje gospodin Kovačević da opiše, da se zamandari ili da se nekako pokrije, prekrije, prikrije i da živimo praktično još jednu dramu našeg premijera. Da, gospodine Kovačeviću, da li ima potrebe, kao što je rekao gospodin Bugarski, ali da li ima logike, stvarno? Potrebe i logika često ne moraju da idu ruku pod ruku. Evo, dakle, šta ja mislim o tome. Ako se premijer osudi da ode na dodelu medalja na završetku vaterpolo šampionata Evrope i ako ga ponovo izviždam možda iz svog infantilnog aspekta i svog dečačkog pogleda na svetu, jarosti mladenačkoj, zaista raspišete izbore, ali nije ovo prvi put da se preti izborima. Ja ne mogu da shvatim da su, znate, izbori postali pretnja. To je ono što mene zbunjuje i na određeni način čudi. Sad, šta je poenta? Dakle, suština lokalnih izbora, ali tako zovimo i ove pokrajinske lokalnim ovoga puta, jeste u tome da oni, dakle, kao prazne demokratije oslikaju većinsku volju ljudi u manjim sredinama. Jer tamo u dobro vođenim demokratijama, dakle, postoje, dakle, uvaženi gospodin Bugarski, postoje prevremeni izbori. Ne kažem da ne postoje, ali do njih dolazi onda kad se proigra narodno poverenje, kad ulica se podigne, kad se neka vlast poput ove nađe u jednoj vrsti istorijske, moralne ili političke stranputice, ali ovog puta treba da izostanu republički izbori, jer bi se onda falsifikovala izborna volja na lokalu, to je suština. I sad kad vi imate, recimo, jednu jaku ličnost koja se kandiduje za predsjednika države ili, ne znam, jednu strašno jaku političku instituciju, stranku ili koaliciju koja se kandiduje na parlamentarnim, nacionalnim izborima, onda se slika na lokalu krivotvori, onda se ona falsifikuje. Naročito ako uzmete u obzir i činjenicu da će neko, zahvaljujući pozicijama moći koje ima, u 12 časova, odnosno u 1 čas posle ponoći, sa svojih 12 ili 15 hiljada
overenih potpisa doći i, kako se to lepo kolokvijalno kaže kod nas u Sremu, zapljunuti to mesto broj 1. Dakle, ako hoćete da u Jagodini, u Stalaću, u Irigu, u Surduku, u Vršcu imate pravi refleks onoga što narod misli, onda pustite taj praznik demokratije koji se zove lokalni izbori da se dogodi sam po sebi. Od kad smo sad mi to počeli da cepamo dlakom na četvoro, pa sad ćemo mi, ne znam, da radi uštede, ne znam, to odradimo odjednom, kako se to kolokvijalno kaže, u cugu. Ne treba to raditi. Ja držim da je ova vlast, ponovit ću još jednom, moralnoj, političkoj, privrednoj, svakoj vrsti stranputice i voleo bih da dođe i do republičkih izbora što pre, dakako, jer mislim da je prosto da živimo jedan Domanovićevski sistem vrednosti, da idemo za vođom koji nas vodi u bestragi, u surduk, u propast, ali prosto ne bi pala kruna sa glave ni Srbiji, ni bi se nebo srušilo na Vojvodinu, ako bismo imali lokalne izbore sad, kad treba da ih imamo, a negde na jesen što pre to bolje imali i Da, ali kada govorimo o logici, zar nije logičnije da opozicija traži prevremene izbore, a ne vlast? Mi smo sada u situaciji da gospodin Vučić kaže da je potrebna nova krv, novi tim za sprovođenje započetih reformi, ali znamo, ranije je nekako bilo normalno da je opozicija ta koja traži promene. Vi ste nezadovoljni, Demokratska stranka je nezadovoljna ovom vlašću, pretpostavljam da i vaš otadžbinski front je nezadovoljan, a nekako kao, da li oni mogu da poslije pitanje, vi bežite možda od izbora? Ne, vi ste mene pitali šta ja mislim o tome da se dese republički izbori. Ja vam kažem šta ja o tome mislim. Dobro, vi ste to lepo objasnili, da. Ali to ne znači da se mi njih bojimo ili da ih ne želimo ili da ih ne prizivamo u smislu da nismo spremni da izađemo i da kandidujemo jednu drugačiju, jedan dijalog, da otvorimo o budućnosti naše države. To uopšte nije sporno, ali hoću da vam kažem, upravo iz razloga mislim da je važno da uđemo u redovne ritmove iz razloga izgradnje jedne ozbiljne i zrele države i ozbiljne i zrele demokratije, kakva dolikuje evropskom društvu u 21. veku koji želimo da postanemo. Iz te perspektive mislim da bi slažem se sa svim što je rekao gospodin Kovačević, u tom smislu je to ponašanje potpuno nerazumljivo. Sa druge strane, istorija nas uči da svako onaj ko je smatrao da tek tako može da izađe na birališta kad god mu to padne na pamet, se opekao u toj ideji i to će se desiti ovog puta ukoliko bude republički izbor. Da, gospodine Kovačević, to je i pitanje za gospodina Bugarskog. Da li vi mislite da možda se ponovi ta 96. kada je režim Slobodana Miloševića izgubio izbore na lokalu, kada je opozicija dobila najveće gradove u Srbiji? Da li se možda toga vlast plaši? Svaka funkcija, ima svoju uzlaznu poziciju i silaznu poziciju. I sad vi kao čovjek koji se bavi politikom imate potrebu i nameru da prepoznate te pikove, te vrhove, i da se onda prema tome u političkom smislu, marketinškom smislu, u svakom drugom smislu opredeljujete. Ja se bojim da sam jako loš sagovornik na ovu temu, jer ja o ovoj vlasti mislim sve najgore. Znate, i mislim da je svaki dan pod vlašću naprednjaka i te njihove koalicije izgubljen, protraćen, da je to dan, kako bi da rekao veliki Bora Pekić, koji su zauvek pojeli skakavci. I u tom smislu, prosto, nemamo mi sad dovoljno vremena da ja vama elaboriram zašto mislim da je to jedna potpuna moralna, politička, ekonomska stranputica, ali vam tvrdim da prosto država koja ima potrebu i nameru da sada već u drugoj polovini, u drugom delu druge decenije 21. veka ponovo formira ideju o vođi, ne može biti srećna zemlja. A vi ste dobili vođu, ja sam umoran od vođa. Znate, ja sam živeo jedan značajan period života s jednim vođom, pa s drugim, pa s trećim. Sad mi se ponovo nameće vođa koji se razume, dakle, kad razvijete tezu o tome, dakle, da li negde postoji vođa, potrebno je da odgovorite na 3 pitanja. Da li se razvila mitologema o njegove sve prisutnosti? O, da. Tu je i da vadi decu iz smetova i ne znam da li je na utakmici? O, da. Da li se razvila ideja o njegove nepogrešivosti? Svakako. Je li tako? I da li se
razvila deo njegove neophodnosti? Svakako. Da li je gospodin Vučić imao dovoljan intelektualni asortiman da se odbrani od svojih čankoliza i ulizica koji u parlamentu i gde god govore ne smeju da kažu prosto proširenu rečenicu, a da bar jednom ne pomenu? Svakako da nije imao. I u tom smislu, dakle, počeo od te činjenice, je li tako? Pa onda redom, mislim da prosto treba da se stvari promene. Ja, za razliku od uvaženog gospodina Bugarskog, ne mislim da će nas usrećiti to gordo posretanje prema Evropskoj uniji, prema toj mega državi. Ne mislim da će nas usrećiti taj princip negacije svega onoga što tvori jedan identitet i što tvori jedan kulturološki ili civilizacijski fenomen koji smo mi svakako uspeli da ostvarimo, ali mislim da ova vrsta jednog političkog preokreta ne vodi dobro. I sad ću vam, uz izvinjenje što sam možda uzurpirao previše. Da, mislim da ste vrlo korektni. Znate, da vas podsjetim na jednu činjenicu. Znate, postoji moral i u politici, to kaže i Platon. Politika i etika su dve rođene sestre. Vi nemate moralno pravo da pobedite na izborima govoreći o tome da ćemo svi sutra biti vegetarijanci, da ćemo kožne cipele i kožne kapute pokloniti sirotinji, da niko neće imati kožni kaiš na sebi. A onda kad pobedite na izborima, te večeri na gradskom trgu zakoljete volinu. Razumete? Dakle, ta vrsta vele obrta, salta mortale u političkom smislu je ono što mene vređa. Vi ste juče imali jednu vrstu političke poetike, danas ste na potpunom opozitu. Šta vama jemči kao misleće ženi da se to neće vratiti na staro ili da se neće pojaviti nešto novo? Razumete? Sad smo postali veći katolici od pape. To je ono što je suština. I ja u tom smislu iskazujem jednu vrstu neverice za sve te, dakle, vegetarijance koji danas krkaju svinjetinu ili obratno. Sve one koji su, ne znam, juče krkali svinjetinu, a danas se kunu da su vegetarijanci. Dakle, postoje moralna načela u politici koje se moraju poštovati. Njih danas nema. Eto, završavam. I ja ću samo da se nadovežem i tu vidite, mi možemo da debatujemo da li je pravi put Srbije u Evropskoj uniji ili ne, i ako se nešto desilo u Srbiji, to je da je ta vrsta dijaloga postojala ranije, pre nego što ranije pominjan gospodin je dobio šansu da vodi ovu državu. Vi, u stvari, imate danas problem da se država vraća potpuno na početak, odnosno da gospodin Kovačević i ja temu da li idemo u Evropsku uniju i kojom dinamikom, mislim da danas čak i možemo da stavimo sa strane, ali prvo pitanje da li nam funkcioniše pravosuđe. Da li nam funkcioniše naša država? Da li imate suverenu državu? Institucije uopšte da li imate institucije? I tu, oko toga, na kraju krajeva, ja mislim da će i da se napravi front koji će biti opozicija u smislu i duboko opredeljena da određena pitanja vrati na svoje mesto tamo gde ona pripadaju, a onda možemo i dalje da vodimo taj dijalog u kojoj meri i koliko idu evropske integracije ili ne idu evropske integracije. Ja poštujem mišljenje uvaženog gospodina Kovačevića. Ja mislim da mi od svog kulturnog i nacionalnog identiteta nećemo izgubiti ništa, čak šta više, mi ćemo ga uneti i dodatno integrisati u tu evropsku porodicu, ali mislim da ćemo sa druge strane imati dve vrlo važne komponente koje su noseći stubovi evropskog društva za 21. vek. To je sa jedne strane da kroz dijalog sa svojim komšijama budete sigurni da nikad više nećete imati ratni sukob, odnosno da će zauvek ovde biti mir i sve one što imate nedoumice u međusobnim odnosima ćete rešavati kroz dijalog koji ne mora da bude lak i sigurno nije lak i ima svoje velike izazove, ali mora da bude kroz dijalog, jer mi više ne možemo da izgubimo ni jednu glavu, ni mušku, ni žensku, ni kamoli dece da pričamo, kao što smo se sa tim kockali 90. godina. Znači, zveckanje oružja u odnosima sa Republikom Hrvatskom je potpuno deplasirano u današnjem kontekstu i ja mislim da je to jedan, u stvari, od primarnih ciljeva. Drugi stup koji je važan, to je ekonomska konkurentnost. Ne samo na našem tržištu, ne čak ni na evropskom tržištu, nego zajednička konkurentnost u perspektivi na svetskom tržištu. Vi to nećete moći sami da uradite kao država sa 7 miliona stanovnika. Vi morate da tražite partnerstvo sa onima koji su vam najbliži, sa onim da dalje gradite poziciju
koju ste već danas izgradili, pritom naravno ne odbijajući nikoga, nego sa svakim gde možete da nađete svoj ekonomski interes, taj ekonomski interes ćete slediti. I tu mislim da mi u načelu vrlo lako možemo da nađemo zajednički jezik i mislim da je društvo u gradu Novom Sadu, u Vojvodini, u Srbiji ponovo došlo na onu tačku da mora da razgovara o osnovnim elementima društva, ali umeđu vremenu toliko toga porušeno kroz taj ranije navedeni kult vođe, da malte ne sve morate da revidirate, odnosno da korigujete, odnosno da gradite delimično čak i iz početka. Ja, nažalost, ne mogu da podelim sa vama vaš taj romantičarski zanos, valjda to zbog krštenice. Moja krštenica je znatno u jednoj žutoj nijansi, daleko tamnije od vaše, ali znate šta je konstanta u istorijskom trajanju? Samo animoziteti, nažalost. I to ja dakako ne prizivam nikakvo zlo, daleko bilo, kome je do rata neka ga imao spavajući sobi, ali nećete nikada dovesti čovečanstvo do toga da se ono liši prava. A drugo, nemojte gubiti iz vida da je u ekonomskom smislu rat najbolja investicija. Tako da, nažalost, uvek ćete imati one... Moram da vam ispričam jednu stvar, prosto kao kuriozitet. Znate, 20. vek je dočekivan s jednim neverovatnim entuzijazmom. To je trebao da bude bele epoka. Znate, pronađene su epohalne stvari, železnica, automobil, telefon, gramofon. Vi ste nekad trebali iz Moskve da putujete 4 meseca do Pariza, da promenite 60 konaka, da se klackate u nekim taljigama, razumete, da dođete polumrtvi, vašljivi u Pariz, sad za 3 dana jednog ugodnog putovanja konobare služe sa kavijarom. Ali to se desilo baš zbog toga. Ne, govorimo o početku 20. veka. Gospodine Kovačević, ali to se desilo zato što smo imali jedan period mira, malo duži u Evropi. Moram da vam kažem nešto, drago gospođo, nešto drugo, apropo ovoga što je gospodin Bugarski dao kao šlagvort. Dakle, dobro je to temat. Šta se dogodilo? Pronađen je antibiotik, asfaltni putevi, cement, Belle Époque, Charleston se svira, suknja se skraćuje, odjednom se, dakle, čovečanstvo erotizuje u jednom dobrom smislu i 20. vek donosi 2 svetska rata i 700 malih sukoba. Donosi, dakle, konclogore, donosi gulage, donosi jedan užas. Tako da prosto budite malo intelektualno zapitaniji kad je u pitanju prosto budućnost čovečanstva, jer da ne bismo imali tu vrstu razočarenja ponovo, a da bome da ja navijam da se to dogodi na način... Ja se sa tim rizikom potpuno slažem i njega sam svestan. Sada, šta je moja ideja osnovna, dakle, ovog trenutka, možda sam ja opet matoricinik. Ja mislim da od ove vlasti ćemo teško imati goru. I da zaista, kad bi postojao jedan sistem, dakle, političke odgovornosti, proizveden do nivoa nečega što je, dakle, shvatanje politike na pravi način, a to je upravo, dakle, servis građanski, politika kao ne put ka privilegijama, nego politika kao jedna vrsta povišene odgovornosti. Ja mislim da bi kompletna srpska opozicija morala da ide do jednoj koloni. I sad ću vam postaviti nekoliko retorskih pitanja. Pazite, da li je, ne očekujući odgovor, vi ste domaćin ove emisije, ovo su prosto samo retoričke eskapade moje. Dakle, da li je ovog trenutka zaista referendumsko pitanje jesi li za Evropsku uniju ili nisi? Pa možemo mi da se strpimo za taj odgovor, recimo, za 4 godine. Pa da damo nama, evroskepticima, dovoljno prostora kao i evrofiličarima ili evrofanaticima, ne mislim ništa loše, dovoljno pa da u jednom referendumu dođemo do jednog pravog odgovora pa kažemo ok, mi koji smo izgubili sa jednom gorčinom u ustima, shvatajući suštinu demokratije da smo izgubili jer većina hoće Evropsku uniju, ući ćemo pognute glave u te Evropsku. Ili ćemo mi slavodobitno mahati zastavama, a oni s gorčinom u ustima govoriti dobro, nisu u Evropi ni Norveška ni Island, razumete? Jer prosto ova vrsta, i sad ću stvar prebaciti na malo lokalni nivo, na vojvođanski nivo, ako dozvolite, bez namere. Pa pre svega ćemo govoriti o Vojvodini, da. Da li vi mislite da ideal jedne kolektivizovane sreće, a znate šta je kolektivna sreća? Samo zbir individualnih sreća, kao što je kolektivna nesreća, dakle zbir individualnih nesreća. Da li može biti temeljena na činjenici da svaki radno sposobni Srbin, Slovak, Rusin, Mađar, Bunjevac u Vojvodini radi za stranca? Da li vi zaista mislite da je ideal apsolutne kolektivne sreće da naša, moja, vaša deca, unučad rade kao traktoristi, kombajneri kod Arapa, kod Holanđana ili kod tenisa?
a oni koji završe fakultet, slava Bogu, da budu magacioneri. Znate li jednu banatsku poslovicu koja se vezuje za Gedeona Dunđerskog? Čija njiva njegovi lebovi? Znate, mi smo, dakle, u toj vrsti ćorsokaka. Mi se radujemo činjenici što će 300 Subotičana da rade u Svarovskom. Pa znate odakle je došao taj Svarovski? Iz Lihtenštajna. Znate li zbog čega? Zato što je tamo sindikalni sistem do te mere dobro organizovan da su ljudi morali da budu plaćeni 3200 evra. Znate li zbog čega je 300 Subotičana dobilo posao? Zato što su plaćeni 300 evra. Što su jeftina radna snaga, da. Znate li dokle će to trajati? Dok se taj isti Svarovski šafigerom ne demontira i odnese u Moldaviju, jer će tamo plata biti $80. Suština je napraviti jedan nacionalni institut koji se zove privredni sistem, koji definiše, dakle, prioritete nacionalne, bez namere da se kapsulirate, bez namere da se zatvorite, čovečanstvo ide ubrzano napred, ali vi ako ne stimulišete nacionalnu privredu, nacionalnu industriju, u kojoj imate, dakle, i emocionalni odnos prema vlastitoj oranici ili prema vlastitoj fabrici. Dobro, šta nas sprečava da to? Ali mi smo to i radili svo vreme, nas ništa nije sprečavalo. Vi imate u tom smislu... To je jedna od velikih zamena teza gde vi nemate prostora uopšte, a moram da priznam i građani nemaju previše strpljenja da slušaju te modele i teorije, ali rad sa stranim investitorima je u stvari samo trebao da ubrza taj ekonomski razvoj Republike Srbije, nikako da porobi Srbiju ili da bude ekonomski toliko dominantan da mi više iz tog začaranog kruga ne možemo da izgledamo. I između ostalog, i ova pokrajinska vlada i Demokratska stranka, čiji sam ja član, mi smo vrlo jasno zauzeli stav da nismo za to da dođu bilo koji stranci da oru zemlju. Ono što je još jedna velika zamena teza, to je taj čuveni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vidite, vi imate samo obavezu da kažete pod istim uslovima neki Wilhelm iz Austrije ili John iz Engleske ili François iz Francuske, ako hoće, može da dođe i da kupi zemlju. Ali, mislim, realno, to se u tom smislu nije dešavalo. Čak se nije ni dešavalo i to kod nas nije moglo da se desi iz prostog razloga što je odnos državne i privatnog zemljišta bio otprilike 25% prema 75%. Znači, 75% poljoprivrednog zemljišta i oranica je u privatnom vlasništvu, dok je svega negde oko 25% u državnom zemljištu. To su male površine, one su nerentabilne za velike te proizvođače. Sa druge strane, imali smo pozitivne primere, gospodin Kovačević, ako samo mi dozvolite još par sekundi, imali smo pozitivne primere kada je Nemac došao u Telečku, zato što je shvatio da tu postoji izuzetno kvalitetna aleva, odnosno mlevena crvena začinska paprika. Onda je on rekao, ja ću vama da pomognem i kreditiram vas da vi ne meljete to više u metalnom mlinu, nego da meljete na kamenu, da vodite računa o temperaturi, da uđete u konverziju i napravite organsku začinsku crvenu alevu papriku i onda ćemo zajedno da izađemo na evropsko tržište i to je dalo pozitivan efekat jer je angažovano mnogo domaćinstava na malim posedima koji su onda na hektaru zemlje mogli da prihoduju između 7 i 11 hiljada eura u zavisnosti od roda i količine, što je iz egzistencijalne perspektive izvanredan model. Mi smo vrlo, da kažem, konsekventno opredeljeni bili protiv ovog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer prosto naši ljudi, to je za nas jedan razvojni resurs. Mladi koji žele da ostanu na selu treba da imaju podršku države koja će da im da 20 hektara na 10 godina ili 30 hektara na 10 godina, da mogu da započnu svoje domaćinstvo, a onda će da se bore dalje i da grade egzistenciju. Ali, nažalost, mladi u Srbiji ne da ne žele da ostanu na selu, nego ne žele više da ostanu u gradovima, nego odlaze samo... Da, izvolite. Ne, htjela sam možda da vratim priču na izbor, ali kažete mi. Ok, pa evo, u sve vreme stvari pričamo o izborima. Znate, kad biste vi stvari malo okrenuli i kad vi bez namere da zagovaram kapsuliranje, prosto moderno, vi morate živjeti u sazvučju i saglasju sa vlastitim vremenom, morate ga prepoznavati zato što se stvari na pravi način shvataju samo u realno filozofsko-istorijskom kontekstu, a ne drugačije. Dakle, ne možete biti
kapsulirani, ali postoji se jedno osnovno pitanje zašto ja ne mogu da dobijem 100.000 evra da napravim, ne znam, sušaru za voće, a dobit će Korejanac. To se radi, dakle, o nečemu što je jedna vrsta diskriminacije. Shvatate, o tome se radi. Sad, retorsko pitanje koje možda ostane u fonu retorskog, a zahteva i odgovor. Zašto nije napravljena agrarna reforma u kojoj se mladim ljudima u Vojvodini, u Banatu, u Sremu, u Bačkoj, u Mačvi ne pokloni 10 hektara? Čija je ta zemlja, tih 25%? Otkud ta zemlja u vlasništvu države? Zašto nije restitucija urađena na pravi način? Razumete? Ima nešto zemlje koja je, dakle, Nemačka u Banatu. I nešto zemlje oko Ramog sela, razumete, ali to je nešto drugo. Ali je suština, dakle, vi dobro, naši su dedovi, pradedovi moji, su studirali u Beču. Išli su tamo da se sa određenom vrstom, u Leipzigu takođe, sa određenom vrstom znanja vrate ovde i da ga primene. Dakle, niko nema ništa protiv toga da dođe neki umni, pametni Nemac i da nas nauči da meljamo, dakle, bez termičke obrade na kamenu. To je dobro, ali je problem ako vi tom Nemcu date 30.000 hektara na 30 godina, ko da dočeka tih 30 godina, ako sutra proizvedete, kolokvijalno rečeno, dete, ono treba da čeka 30 godina da dobije tu svoju dedovinu nazad od nekog Tenisa ili, ne znam, nekog Vilhelma, sasvim svejedno, koja će pritom bez ikakvih obzira biti tretirana i herbicidima i fungicidima i pesticidima i verovatno GMO semenom. Dakle, morate voditi računa o vlastitom interesu, tek iz tog sistema vrednosti, dakle, voleći sebe, svoju porodicu, svog muža, ženu, ulicu u kojoj živite, vi možete voleti čovečanstvo. Ako vi kao Novosađani ne navijate za Vojvodinu, imate problem emocionalne prirode, razumete? Dobro. To je ono što je poenta. Ali da li onda možete jedan i drugi da mi... Ja navijam za Vojvodinu. Date odgovor na to pitanje, zašto se to tako ne radi, ako je to tako idealno? Vidite, ja sam u poznim godinama ušao u politiku, od politike, dakle, znate koliko meni lično treba politika? Kao dobra upala prostate. Tu negde. Ili dobra upala, kombinacija upale prostate i hemoroida. Dakle, ja to očekujem od politike, ali sam iz tog viška obaveza upravo ušao, upravo da pokušam da ubedim nekoliko ljudi u valjanost ovih stavova koje sada branim. Vratit ću vas na ono što ste i vi rekli, ili gospodin Bugarski, o toj mogućnosti da se opozicija ujedini. Gospodin Pajtić, predsjednik Demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine, je pozvao opoziciju na okupljanje, evo neka posljednja vest koju sam pročitala pre nego što ću doći. Proevropsku opoziciju na okupljanje. Mislim da nije. Mislim da nije tako, gospodine Kovačeviću. Ne znam, mislim da je poziv upućen svima. Gospodin Bugarski, verovatno vi imate više informacija, ako možete da nam kažete da... Ja isto, koliko znam, upućeno je svima onima koji su opredeljeni da neće ići u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Gospodinu Pajtiću da me pozove onda. Nisam dobio poziv. Znači vi niste dobio. Ali poziv je bio javan, koliko znam, on nije bio personalan. I sad to je moje pitanje, da li je, na koji način je moguće ujediniti opoziciju u Srbiji? To je vrlo lako moguće, jer evo, gospodin Kovačević nije, kako je on već rekao, on pripada pre grupi euroskeptika. Dobro. Ali ja mislim da i gospodin Kovačević i ja ćemo se složiti oko konstatacije da je raskinut, prekršen i pregažen međugeneracijski ugovor u Srbiji onog trenutka kada ste vi ljudima koji su zarađivali da ja mogu da idem u vrtić, osnovnu školu, da mogu da idem kod lekara, znači koji su svojim radom finansirali to 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, ja im kažem, sad ću da vam smanjim za 10 ili 15% penziju. Time je pregažen međugeneracijski ugovor u Srbiji i to je, recimo, po meni prva tema oko koje svi treba da se dogovore nakon što se obavežu da neće izneveriti tu vrstu dogovora kasnije saradnji sa Srpskom naprednom strankom, ali recimo prva tačka može da bude vraćanje penzija na onaj nivo pre smanjenja. Druga tačka može da bude da to isto uradite sa zdravstvom, školstvom i sa
ljudima koji vredno rade svoj posao u policiji, odnosno u snagama bezbednosti, jer nisu ni oni, ne treba da budu kažnjeni. A onda ima sigurno još 3-4 tačke, složili smo se oko izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Znači, ima tema oko kojih, mislim da je isto tako nesporno, da se reforma pravosuđa uradi na način kako se to radi u ozbiljnom svetu, gde ćete studente koji su završili pravni fakultet sa 9 ili 9,5 po automatizmu im obezbediti mesto u sudu, gde ćete u Vrhovnom sudu imati ljude samo koji su stariji od 50 godina, imaju bar 30 godina iskustva ili u advokaturi ili kao sudije. Znači da podignemo ono što je osnovni stuba, po meni to su 2 osnovna stuba svake države, to je pravosuđe i poreski sistem, posle su sve samo onda nijanse gde može da bude, da kuća izgleda ovo. Naravno, ja se slažem, ali dugoročno gledano. Vi, naravno da morate da postavite sve stvari na svoje mesto, ali počet ćete od onih koje su po meni najvažnije, a to je da obezbedite da svi moraju da poštuju sistem, a neće ga niko poštovati ako ne postoji sistem nagrade i kazne, što je kroz zakonodavstvo, jer zakoni nam daju tu slobodu i čuvaju i slobodu govora koja je danas i tekako ugrožena. Videli smo današnje događaje u Beloj crkvi, čuvaju vam demokratski sistem u društvu, čuvaju vam ljudska prava, čuvaju vam na kraju dana to da ono što mi imamo u Vojvodini, da sa našim komšijama zajedno živimo, ne jedni pored drugih, imamo i takvih primjera u regionu. Znači ne živimo jedni pored drugih, nego živimo jedni sa drugima. To vam sve čuva pravni sistem ove države. I onda morate da imate novaca da sve to finansirate, to obezbeđujete kroz jednu konsolidovanu, odgovornu i poresku politiku i politiku trošenja sredstava. I mislim da su to 2 komponente, recimo, oko kojih, bez obzira kako gledate na neke šire, ovo su više spoljno-politička pitanja Evropske unije ili ne, ja ne odustajem od toga, ja sam i dalje, ako tako i treba da zvuči, eurofanatik. Živeo sam tamo 10 godina, tamo sam završio fakultet, nisam se osjećao u Nemačkoj nijednog trenutka kao građanin drugog reda, a sistem je funkcionisao savršeno i imate slobodu da se razvijate i gradite i čuvate svoj kulturni identitet i nikada zbog toga, čak ni u onim 90-im, nisam imao problem što sam iz Srbije. Gospodine Bugarski, prekinuću vas, moram da, to je pitanje i za jednog i drugog, ali kako pratiti poverenje građana u izbore? Kada posebno posle 2012. smo imali situaciju upodobljavanja, je li tako, vlasti na svim nivoima, zaista jedino je pokrajinska vlast odolela svim pritiscima i izdržala ceo mandat ili će izdržati ceo mandat, ali imali smo upodobljavanje vlasti na svim nivoima posle izbora 2000-te. Ovo što se dešava poslednjih meseci, pa i ono u Kovačici i ovo sada u Beloj crkvi na neki način nas, kako bih rekla, udaljava od ideala. Udaljava možda od toga da mi možemo sigurno da izađemo na birališta, da glasamo za određenu koaliciju, a da onda ne znamo šta će se desiti nakon izbora. To je falsifikovanje narodne volje. Znate, demokratija nije savršen sistem. Ona se sve vreme mora dograđivati, nadgrađivati, osavremenjivati. Vi ste sad ovde naveli jednu dobru, prosto odbranili, bolje rečeno, jednu tezu, vrlo vešto i vrlo elokventno. Dakle, šta je suština? Ako vi detektujete, ako se složite u jednoj vrsti političke dijagnostike, da je neka vlast, recimo laborista ili konzervativaca ili, ne znam, biciklista, sasvim svejedno, jako loša, onda pravite koalicijni model na viškovima sličnosti, a ne na razlikama. Tako je, bravo. Znate, i to je ono što je poenta. Ja držim da je ovog trenutka politička mapa Srbije takva da treba tražiti viškove sličnosti. A o razlikama razgovarati, ne znam, 2 godine kasnije ili onog trenutka kad se ponovo, dakle, Srbija resuverenizuje, onog trenutka kad, znate li da mi, recimo, nemamo nacionalni suverenitet? Jeste vi svesni toga? Znate li vi, recimo, da srpska deca, kad kažem srpska, mislim na svu decu koja drže bukvare da bome, jer u Francuskoj ili u malo pre pomenute Nemačkoj u kojoj ste vi, dakle, studirali, kad kažete Nemac, nemate potrebu da
povlačite crtu u zagradu, mislim i na, ne znam, Auslendere i na Turke i na sve države. Ne, dakle, kolokvijalno, sva srpska deca više nemaju Dučića u svojim lektirama. Više nemaju, ajde sedimo u Novom Sadu, znate li da nema svetlih grobova Zmajevih više u literaturi? U lektiri nema. Znate li da nema Đure Jakšića, recimo, razumete? Dakle, mora se država prvo resuverenizovati, drugo mora se poći od demografske obnove. Kad nas nema, ničega nema. Ovo što ste vi govorili, ja sve potpisujem, samo što to ne bi stavio na listu prioriteta. Znate li da jedna Ruma nestane godišnje? Svake godine jedan grad veličine Rume u Srbiji umre. Znate li da isti takav grad ode iz Srbije? To su stvari, to su prioriteti. Znate li da Srbija ponovo ulazi u jedan mračni tunel jednog potpunog jednoumlja? Znate li da se Srbija permanentno bavi medijskim spekulacijama, spinovanjem, da se kuvamo kao žaba? Postoji taj eksperiment sa kuvanjem žabe. Znate, jednu žabu stavite da bome. To su prioriteti, shvatate? A to što ja lično mislim da autonomiju Vojvodine treba ukinuti, a gospodin Bugarski da treba razvijati, to je stvar o kojoj se može razgovarati, ali znate, kad gori kuća, onda šta radite? Odvrćete, ne znam, slavinu, pokušavate da je gasite, jel tako? To je ono što je suština, a o tom potom se može razgovarati. Kako ćete onda praviti koaliciju? Evo, došli smo do tog momenta, kada ste vi i još neke stranke, jel tako, u Vojvodini protiv autonomije Vojvodine, u Srbiji stranke, ali ajde pre svega u Vojvodini, a znamo kakav je stav Demokratske stranke po pitanju Vojvodine, a posebno imamo i stranke u Vojvodini koje su možda i za neki viši stepen autonomije, čak su i za to da Vojvodina bude republika. Složit ćete se sa mnom, pretpostavljam da je Španija već, dakle, zemlja koja je već koliko decenija posle Franka uspela da izgradi neke demokratske principe. Ali hajde da vas pitam, gospodine Kovaču, zašto ste vi protiv autonomije Vojvodine? Zato što mislim da jedan, sad ćemo objasniti, pa ne mislim ja ništa loše, ja Vojvodinu jako volim, ja živim u Vojvodini, ali imate jedan istorijski paradoks, gotovo neverovatan, da vi, dakle, autonomija Vojvodine je postala srpsko pitanje. Ja kad kažem treba ukinuti, to je paradoks par excellence. Znate li da imate 80% domicilnog stanovništva u Vojvodini, srpskog stanovništva, koje treba da bude autonomno u odnosu na svoj jezik, na svoj univerzitet, na svog patrijarha, na svoj kulturni model koji su Srbi iz Vojvodine stvarali u Srbiji. Kako? Objasnite mi to. Kako? Šta vam nije jasno? Pa ne, mi smo finansirali to. Ne to. Ne. Mi smo preneli kulturu i finansirali obrazovanje. Sad ćemo objasniti. Kulturni model Srbije, Mital, evropski par excellence ovog trenutka, njega i da li je prosvetu u Srbiji pravio Dositej i Isterija Popović? O, da, i tekako. Da li je Jovan Đorđević otišao iz Novog Sada da napravi pozorišni model? Svakako. Da li je otišao Jovan Subotić odavde? Svakako. Da li je Dimitrije Davidović otišao da napravi prvi ustav? Svakako. Da li je Grigorije Vozarević, ležimirac iz Novog Sada, odnosno iz Budima, otišao tamo da napravi prvu štampariju? Dakle, to je kulturni model srpski par excellence. Pritom, ostavite sva prava svim manjinama kako vi elokventno i lepo rekli. A ko sada pravi kulturni model u Vojvodini? Ne znam. Ne znam koga pravi jer ga nema. Nikoga ne pravi. Ali to je tema za jednu drugu emisiju. Verovatno, da. Ja bih hvala da o tome možda jednom razgovaramo. Samo mi dozvolite da vam to objasnim. Dakle, na ličnom primjeru ću vam to objasniti. Kad kažete Vojvodina, ukidanje autonomije, to odmah izaziva određenu vrstu odbranog stava čak i kod vas. Vi ne možete ukinuti ideju o Vojvodini, ona živi u nama. Misaoni sistem emocionalni je naš vojvođanski, kuhinja je vojvođanska. Ne možete ići i cepati predivnu poemu Mike Antića Vojvodina. Znate ono predivnu tu pesmu, svi je znate. Da li možete da iz kolektivnog pamćenja Vojvođana izbacite pesmu Mlada Vojvođanka bombe bacala? Ne možete. Ali ova vrsta... Ali da li nam je ta autonomija Vojvodine potrebna, gospodine Kovačeviću, zbog manjina? Vi morate manjinama omogućiti sva prava koje one mogu da ostvaruju, čak i više od onoga što im treba. A da li se manjine osjećaju ugrožene ako neko dođe i kaže, izvolite? Ko može da ugrozi manjinska prava? Zato što je odgovornost većine, ona brani manjinska prava. Tako bi trebalo da bude. To je ono što je poenta. I sad pogledajte na ličnom primjeru, ako mi dozvolite. Dakle, imate li vi potrebu da imate ministra poljoprivrede u Novom Sadu i u Beogradu?
Imate dve vlade na 60 km. Evo, to ću gospodin Bugarski, jer nisam ja gost u emisiji. Sad pogledajte moj primjer. Ja recimo sam... Kako kad Srbija, kad Beograd, kakav ima odnos Beograd prema Vojvodini? Ma meni je to otadžbina, meni je to zavičajni otadžbinski... Ali kakav je odnos vlasti Beograda? Ma to je nešto drugo, sad ću vam reći šta je suština. Suština je u jednom nakaradnom ustavu, u nečemu što definiše 7% nečega. Mi imamo jedini ustav na svetu koji se bavi procentima. Naravno. Razumete? I još se pritom ti procenti ne daju. Nećete u meni naći čoveka koji će reći ne dajte Vojvodini ono što je pripada. Dajte joj sve što je pripada, zato što je takav ustav. Samo je gora stvar od lošeg zakona potpuno bezakonje. Dok takav ustav postoji, vi morate tih 7% nečega davati. Da li je to iz prihodne ili rashodne strane, i to je nejasno, by the way, razumete? Ali morate... 7% budžeta koji je ekonomista, i sad vi morate, pogledajte, dozvolite mi za kraj, ja sam vrlo pažljivo slušao uvaženog gospodina Bugarskog, u odnosu na koga sam ja autonoman kad sam u svom gradu, u Sremskoj Mitrovici, u rodnoj kući, na moj univerzitet, na moje dete, na moje unuče, na moje studente, malo pre pominjanog patrijarha ili malo pre pominjani kulturni model, na Narodno pozorište, koje sam ja gradio svojim dramama ili Jovan Đorđević odavde. Ili sam autonoman kad sam u Beogradu na grobove svojih roditelja, na prvi poljubac ispred Sremsko-Mitrovičke gimnazije ili, ne znam, na svoju zemlju, mislim, na obradivu zemlju i na svoje imanje koje imam u Sremskoj Mitrovici. Jedna potpuno nepotrebna stvar koja se rešava jednom dobrom regionalizacijom Srbije, promenom ustava. Ne treba Beograd da odlučuje da li su u Irigu kreće dudovi ili se pravi čitaonica, ali ne treba ni Novi Sad. Novi Sad na tome ni ne odlučuje, to mi jeste poenta. Dakle, regionalizacija, decentralizacija. Ja se slažem, ali... O tome se govorilo godinama i nikada nije uspelo. Nijedna vlast to nije sprovela. Pa zašto nije sprovela? Pa to pitajte gospodina Bugarskog, on 14 godina, što bi rekla braća Hrvati, obnaša vlast. Ja nisam nikad bio vlast. Nisam 14 godina, ja sam od 2012. Okej, onda je vaša odgovornost 5 puta manja. Dobro, hvala lepo. Ali ja želim da kažem da mi tu dolazimo do suštine, znači ne radi se o nacionalnoj autonomiji. Ne očekujemo mi koji živimo u Vojvodini da smo nacionalno autonomni od nekih drugih građana Republike Srbije. Ne. Nego se radi o sistemu koji je izgrađen, koji ima svoju tradiciju sa usponima i padovima od 1848. I mi mislimo da je to jedan model koji će Srbiju da pomeri napred. Vi imate danas paradoks. I kada kažete zašto nikad nije urađena decentralizacija, pa to nije pitanje za Novi Sad, a verovat ćete, nije ni pitanje za administraciju u Beogradu. Pitanje je za vlast. Oni čak imaju zakon o glavnom gradu koji im daje izvanredne nadležnosti i budžet grada Beograda je mnogostruko veći nego što je to slučaj sa budžetom autonomne pokrajine. I to su jedina dva srednja nivoa vlasti, ako Kosovo stavimo pod zvezdicom ili kako god, ali... Sa fusnotom ili bez. Sa fusnotom ili bez, da. Ali to su jedina dva srednja nivoa vlasti i vi sad imate tu disproporciju da severni deo Srbije, Beograd i Vojvodina, imaju dinamiku, imaju jaču dinamiku, imaju bržu dinamiku u odnosu na ostatak Republike Srbije, ali prosto mi smo kao pokrajinska vlada tu da branimo interese autonomne pokrajine. Kao nacionalna stranka smo kandidovali ideju regionalizacije Srbije koja treba da podrazumeva najmanje 4 dobra, jaka regiona, uključujući Vojvodinu, Novi Sad, Šumadiju i zapadnu Srbiju, istočnu i jugoistočnu Srbiju, i u tom smislu da onda i ostatak Srbije južno od Save i Dunava ima taj kapacitet da se razvija. Ali u ovom trenutku smatramo da veća autonomija Vojvodine bi ubrzala njen društveno-ekonomski razvoj. To smo pokazali na nizu primjera. Kada ste imali poplave, Vode Vojvodine su funkcionisale savršeno, jer je to nadležnost koju smo do 90. imali potpuno u našim rukama, od 2002. isto tako je držimo potpuno u našim rukama, imamo jedan sistem koji savršeno funkcioniše. Može još bolje kada bi bilo više finansijskih sredstava. Mi smo napravili politiku da svako treće dete na teritoriji Vojvodine dobija 2 godine naknadu 12.000 dinara da bi pomogli tim porodicama
simbolično, od toga se niko neće obogatiti, ali simbolično da bi pokazali volju. Mi smo napravili agrarnu politiku gde smo skoro 20.000 hektara do sada stavili pod sisteme za navodnjavanje, kombinujući 1 dinar iz pokrajinske kase, 1 dinar od poljoprivrednika. Nemamo vremena, gospodine Bugarski, da uključimo i gledalce. To su sve pozitivni primeri kako srednji nivo vlasti, regionalni nivo vlasti, kako pokrajinska vlada može da utiče na brži i bolji društveno-ekonomski razvoj. Mi se malo to spustilo na lokalni nivo, ali da uključimo... Dajte taj srednji nivo vlasti, onda i Nišu i Požarevcu, razumete? Poštovani gledalci, jer se slažete da uključimo i gledalce. Poštovani gledalci, broj telefona 021 522 733. Molim vas samo da pitanja budu kratka, zato što je ostalo malo vremena do kraja emisije, a da damo mogućnost da se što više gledalaca uključi. Ali ja bih ipak samo još jedno pitanje, ako mi nećete zameriti, gospodine Kovačeviću. Kako vi gledate na to ili kako bi mi objasnili i meni i gospodinu Bugarskom i gledalcima, kada se organizuju mitinzi u Novom Sadu, kada dođe na stotine autobusa u Novi Sad i nose transparente Vojvodina je Srbija, kako se osjećaju građani Novog Sada ili građani Vojvodine? Mi znamo da je Vojvodina Srbija. Koju poruku žele oni da prenesu? Šta, jer ne znate? Nemam odgovor na to pitanje, sad ću vam reći zašto nemam. Ja ne vidim razlog nijedan da na mitinge u Novom Sadu dođe jedan jedini autobus iz Šapca ili iz Sremske Mitrovice. Mislim da novosadske mitinge treba da posećuju Novosađani, a šabačke Šapčani. I da ta vrsta organizovane demokratije prosto ima jedan mali feler u sebi, jel tako, prosto ne bi ga komentarisao. Govorite čoveku koji, dakle, pripada generaciji koja, 26. generacija Srba u Sremu, znate. I kod nas prosto nema potrebe da dokazujemo svoju srbofiliju. Da vas neko podsjeća da to da je jer smo ostali u Sremu da bismo praotadžbinu mogli dohvatiti uzdahom. Ili da je Bana deo Srbije ili da je Bačka deo. Tako da u tom smislu to je politička manipulacija par excellence. Halo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Gospodine Kovačeviću, dobroveče, pozdrav posebno za vas. Htjela bih da kažem, svi ti evropejci su došli iz Evrope ovde da nam pričaju te pričice. Molim vas ovako, da li vi meni možete da odgovorite i da li ste čitali te, ima jako puno tekstova, ali nemam vremena, pomenuću jedan. Kaže, da li je Vojvodina nova instant država? Napisao je Wayne Madsen, izuzetan američki naučnik pre 3 godine, može se naći svako na internetu, ja bih molila da ljudi pročitaju. Pominje se Pajtić koji je Soroša, kojega finansira Soroš, Viktorija Nuland. Dobro, gospođo, te teorije zavera. Koji će se naseljavati u Vojvodinu. Pominje se Hrvatska koja će poslužiti kao odskočna daska jer se pravi multietnička, multijezična, nezavisna domovina Vojvodina. Tekst je strave i užasa. Ja vas zaista molim i ovo se sve namerno. Hvala, razumeli smo vas. Hvala vam da damo mogućnosti i drugim gledalcima. Hvala. Aha, izvolite. Sad smo vas prekinuli, bilo je i pitanje da li predugačko je. Svaki tekst koji čitate prosto morate čitati sa jednom dozom kritičke intelektualne zapitanosti, sumnjajući i u vlastite sisteme vrednosti, a još više u sisteme vrednosti koje zagovara sam autor teksta. Ja lično nisam taj tekst imao zadovoljstvo da pročitam. Znate, Vojvodina ovog trenutka u svojoj istoriji nikad nije bila srpskija, ali bukvalno nikad. Prosto nekoliko stvari je, nažalost, kažem nažalost, izmenilo etničku mapu Vojvodine od onog nesrećnog rata pa preko činjenice, recimo, da su Mađari pomalo brzopleto podelili pasoše i svojoj severno-bačkoj enklavi i onda je sve što zna da izvadi zub ili sve što zna da vozi autobus otišlo iz Ade, otišlo iz Mola. Vi danas imate najmlađeg stanovnika severa Vojvodine, ako nije u osnovnoj školi, on ima bar 40 godina. Vi imate slučaj, ako mi dozvolite, da u Subotici između 2 nastavne godine, ako je završilo 5 razreda jedne generacije, u sledeću generaciju se upisuje 4 razreda. Ali manipuliše se tom pričom da će Vojvodina biti sledeća koja će se ocepiti od Srbije. Neprekidno se već godine manipuliše tom pričom. Jer vi verujete u tako nešto? Mnogo sam ja se nagledao vode u Dunavu i mnogo brodova izbrojao da
bih lako verovao, a još više brodova brojao da bih tek tako odbacivao neke stvari. Nemojte mi vi reći da u Vojvodini ne postoje ljudi koji bi voljeli da Vojvodina bude samostalna. Nemojte mi reći da ne postoje ljudi, pa normalno da postoji i zato je upravo ta vrsta autonomnog modela Španaca prema Špancima gotovo nemoguća svugde. Samo postoji kao politički nonsens u Srbiji, nigde više. Recite mi u modernoj političkoj istoriji jednu takvu autonomiju nema. Ne postoji. To nije autonomija. To je nešto drugo. To je drugačija organizacija države. To je teritorijalna organizacija, administrativna organizacija. Ja zagovaram tu tezu da se napravi 15 regija koje će imati, dakle, prvo, Srbija je idealna za 15 regija koje nećete verovati, dakle, imaju svoje kulturološke, jezičke, gastronomske, kulturološke, istorijske osobenosti. I na brzinu. Krenite, zar ne mislite da je Bačka jedna odlična regija? Ili oblast, ili županija, što je srpska reč, ili čija god daje, sasvim svejedno. Zar ne mislite da je Mačva? Zar ne mislite da je Stig? Zar ne mislite da je Šumadija? Zar ne mislite da je Sandžak ili Raška? Zar ne mislite Južna Srbija? Zar ne mislite, razumete, napravite jednu državu u kojoj ćete vi, dakle, vlast lišiti odgovornosti da razmišlja da li u noćeju treba da se pravi... Ali onda mora da se spusti na lokalni nivo i da izgubimo vođu. Da, izgubit ćemo vođu. Izgubit ćemo vođu, onda ćemo spustiti vlast na lokalni nivo. Dobroveče, izvolite. Halo? Da li ste još uvek tu? Halo? Nema vremena da... Dobroveče, ukoliko sam ja uključena. Jeste. Halo? Izvolite. Izvolite, gospođo, kažite. Evo, imam samo jedno pitanje više, pa pošto već inače govorimo o retorskim pitanjima, možda bi ovo bilo zanimljivo. Zašto mislim da je autonomna Vojvodina itekako potrebna Srbiji? Mi smo do 90. godine... Ali to nije pitanje, molim vas. Kako vi, gospodine Kovačeviću, kažete, razvijali obrazovanje i kulturu, no postavit ću i pitanje, naravno, obrazovanje i kulturu koje je bilo daleko na višem nivou nego ono što je ispod Beograda. Zato što smo imali dovoljna finansijska sredstva da to možemo da uradimo. Sad smo u situaciji da smo daleko ispod svega toga. Pitam svog kolegu, pošto smo tu zajedno i studirali, kako on misli da sve ovo što je nabrojao, da je vuklo nekada i prešlo, spomenuo je tu brojna imena iz kulture koja su pomerala Srbiju i vukla je taj uži deo Srbije i vukla je napred. Kako on misli da ako nikakav drugi razlog ne postoji, da oni ne treba da budu, znači, ta neka lokomotiva i slava koja bi trebala da se nastavi. Ali da ne govorimo o slavi. Imamo s jedne strane Beograd koji ima 3 do 4 finansijski budžet, nego što ima isti broj stanovnika u Vojvodini. I ja se samo pitam na osnovu čega on može da tvrdi da mi treba da budemo različiti od tog, recimo, Beograda. I zbog kom pravu on misli, evo ja sam neko ko misli, ako se ovako nastavi, sve ću raditi među mladima da Vojvodina postane i da proguram ideju, ne samo da bude autonomija, nego da bude čak i država. Dobro, hvala vam gospođo, sad ste vi kao da ste gost u emisiji. To je, gospođo, vaše legitimno pravo sve dok ne uzmete pištolj u ruku ili ukoliko ne zloupotrebljavate poziciju moći koju imate. Dakle, ako ste profesor ili ako ste neko ko se bavi edukacijom, vaspitanjem bilo koje vrste, a to radite, dakle, zloupotrebljavate i, dakle, sprovodeći određenu vrstu političke agitacije, onda smo u određenoj vrsti moralnog problema. Ja lično mislim da je Vojvodina jedan prelepi prostor, da je to parče raja, da je Bog, dakle, kad je pravio raj, onaj komad koji mu je ostao, jer nije imao dovoljno mesta, spustio ovde i to je, dakle, tako je nastala Vojvodina. Da li je Vojvodina u određenom, kako vi rekli ste, inferiornom položaju odnosno Beograd, ma nije.
Nemojte, molim vas, dakle, radi se o birokratiji. Narodno pozorište je dobilo sad u ovoj reorganizaciji. Narodno pozorište nije dobilo ništa. Narodno pozorište nije dobilo ni upravnika. Narodno pozorište je u jednom... Čekajte, dajte mi mogućnost da kažem nešto, nekako se... Ili mi dajte lepezu pa da hladim gospodina Bugarskog. Ako budete gledali ovu emisiju, na kraju ćete vidjeti da je uvaženi gospodin Bugarski govorio jedno 40 minuta, a ja sam se izborio za 12. Znate, Narodno pozorište u Beogradu nema ništa, nema ni upravnika. Ima VD status koji traje već 3 godine, ima izabranog upravnika koja je vođa, dakle neće da postoje jer mu se verovatno ne dopada. Razumete, to je pozicija. Šta je suština? Reformi, samo da vam kažem kako izgledaju stvari. U reformi, kako se poštuju institucije. Samo kratko evo, biću kratko. Je dobilo Narodno pozorište u Beogradu mogućnost da ima 680 zaposlenih, a Srpsko narodno pozorište ne može da dobije taj broj. Kako to tumačimo? Zašto postoji ta razlika? Ako su obe institucije, rekao bih, na prilično istom nivou, imaju i balet, i operu, i dramu. Da, ali to je pitanje... To su momenti... Vidite, to je stvar, sad vi cepate dlaku na četvoro. Nemojte zabijati trnu zdravu nogu. Prvo, dakle, ja ne znam tačno koliko ima ovog trenutka na Srpsko narodno pozorište. Koliko ima zaposlenih? 530. A koliko ima Beograd? 680. Znači da ima verovatno 50-ak ili ne znam koliko viška zaposlenih. Lako ćete napraviti specifikaciju potreba u svakom takozvanom trodomom pozorištu. Bio sam upravnik Srpskog narodnog pozorišta. Imamo nekoga na vezi da pustimo gledalca. To je oko 600 ljudi. Poslednji gledalac... Mora da ima. Molim vas samo da budete kratki, da postavite kratko pitanje. Evo da damo mogućnost posljednjem gledalcu. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Javljam se iz Beograda, to jest Mrtvog mora i pozdravljam slobodoumnu Vojvodinu. Želim da se zahvalim Siniši Kovačeviću na pameti njegovoj i želim da ga pitam da smo mi u Srbiji zbunjeni za koga ćemo da glasamo. Dobro, gospođa, odlično. Eto, to je moje pitanje. Došli smo do samog kraja emisije i vratili smo se na priču o izborima. Dakle, izbori će biti i pokrajinski i lokalni, da li će biti i republički, ne znamo, gospodine Kovačeviću. Pa ja bi vam sa jednom lapidarnom lakoćom rekao glasajte za Srpski otadžbinski front. Vrlo lako i mirno savesti. Ste samostalno izaći na izbor? Pa ne znam još uvek. Ako me bude zvao gospodin Pajtić i ako nađemo neke tačke dakle, u kome ćemo u tom malom inventaru doći do zajedničkog zaključka da je daleko veći broj onih stvari koje nas spajaju. A šta očekujete od izbora? Dozvolite mi da odgovorim prvo gospođi i vama, pa ću onda vrlo rado odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, za koga da glasaju? Uvažavajući činjenicu da je, rekao bih, dakle, laskajući mladi gospodin Bugarski pred malo vremena u politici, njegova tragička krivica nije toliko velika. Dakle, znaju kako se Srbija ponašala i razvijala u zadnjih 15 godina, znaju kako se ponašala i razvijala u zadnje 3-4 godine. Dakle, mislim da treba da na vlast dođu oni koji nisu tu vlast upražnjavali i sad iz usta jednog 60-godišnjaka jedna jeretička rečenica. Treba da preuzmu mladi ljudi. Dakle, oni ljudi koji politiku shvataju kao odgovornost, a ne kao kraći put prema silikonski tretiranoj sekretarici, crnoj limuzini, pa su nam kriterijumi opali, pa je sad i Škoda, gle čuda, crna limuzina i ne znam, mogućnost da se u periferijskim kafanama potpisuju računi, ne znam, za ćevape i za banatski riznik. Takva nam vrsta ljudi treba. Ne može sve što misli, sve što je umno, sve što je lepo, sve što je pametno, sve što može da proizvede i bebu i mikročip, a da nije mu badala otići iz ove zemlje. To je, dakle, vapaj toj generaciji da uzme sudbinu vlastitu i svojih naraštaja budućih u svoje ruke. Ja sam u svojih 60 godina ušao u to samo da, dakle, umrem miran. Da kad sretnem oca i dedu sutra tamo, kad me budu pitali šta si uradio
da to tako ne bude, da bar imam jednu vrstu odgovora, pokušao sam to i to. A dakle, na mladima svet ostaje, na onima neukaljanima, na onima čistih ruku, na onima čistog obraza, na onima koji bi da rade, koji mogu da rade, na onima koji vole otadžbinu. Otadžbina se mora voleti. Ako je ne volite, onda ste bolesni. I na onima koji, dakle, doživljavaju Srbiju kao jedinstveni emocionalni prostor sa svim razlikama, dakle, i mentalitetskim, i kulinarskim, i igračkim, i pevačkim, dakako i razvojnim, i na kraju krajeva meni je zaista, ja obožavam Srem, Vojvodinu, ja sam Sremac sa dna kace, ali Leskovac je moj i nemoj da mi ga neko slučajno oduzima. Ali, gospodine Kovačiću, i ovo sam htjela da vas pitam, da li očekujete da će izbori biti fer i pošteni, po svemu ovome što smo videli i šta se dešava u poslednje vreme, kako ćete onda da se pripremite ako izbori ne budu fer i pošteni? Dajte Lisici da broji piliće i vidite kako će to brojanje biti. Da, to je pitanje za gospodina Bugarskog, da. Došli smo mi, nažalost, u situaciju, vidite da posle 25 godina upražnjavanja demokratije dolazimo do tih užasavajućih pitanja da li imamo slobodne medije, da li će izbori biti fair i korektni, da li će se neki mediji zloupotrebljavati ili neće. Eto, to su one tačke koje mogu da spaje kompletnu opoziciju ovog trenutka. A to da li Vojvodina treba da bude, dakle, u sav emocionalni misalni sistem nešto što nije autonomija, lako ćemo se dogovoriti. Znate, nemate mogućnost da taj autonomni model naslonite ni na šta. Ako ga naslonite, kao što reče gospodin Bugarski, na 848. Ta je autonomija u značajnoj meri oktroisala prava nacionalnih manjina. Ne započinjemo, jer moram da završim, već smo malo i probili termin, samo šta vi očekujete, Demokratska stranka. Ja mogu da kažem da gospodin Kovačić nije mogao da napravi bolju reklamu za pokrajinske izbore i za gradske izbore za Demokratsku stranku. Kod nas dolazi jedna nova generacija, dolaze mladi ljudi koji su tu zato što imaju taj odnos i prema svom gradu. Valjda će ti ljudi zatvoriti i sirotinjske kujne po Vojvodini. I prema svojoj pokrajini i, na primjer, da to uzmu kao jedan važan zadatak. I u tom smislu sve što se bude dešavalo ćete imati prilike da vidite. Ja samo mogu da pozovem gospođi koja je pitala za koga da glasa, da je kažem da, to su, mada je ona iz Beograda, pitanje da će biti beogradskih i republičkih izbora, ali ovde je to vrlo jasno i to ćemo, mislim, imati prilike na jedan dobar i jasan način da pokažemo građanima. I još jedna rečenica. Molim vas samo jednu rečenicu, jer smo probili termin. Što se tiče fair i korektnih izbora, to će zavisiti u velikoj meri da li ćemo, uvaženi gospodin Kovačić i ja, se dogovoriti oko toga da imamo da poslažemo prvo sve što nas spaja i onda zajedno da zauzmemo stav da izbori moraju da budu fer i pošteni. Ako budemo pustili Lisicu da broji piliće, to sigurno neće desiti. Gospodin Bugarski je više puta bio gost ove emisije, posebno ste bili u duelu sa predstavnicima Srpske napredne stranke, oni večeras nisu hteli da se odazovu u pozivu da budu gost. Znači ja sam došla kao rezerva. Niste vi kao rezerva, nego gospodin Kovačić, sam htela da kažem da bi mi bilo izuzetno zadovoljstvo da sa vama razgovaram o nekoj drugoj temi, a ne o politici, a mislim da bi i gledaoci možda više uživali u razgovoru o kulturi, o tome šta je otadžbina i o svemu. Politika je sudbina, nažalost. Ko to ne razume, znate, nije dobro po njega. Ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama. A onda završite ili na birovu negde ili u rovu, ne daj Bože, ili prodajete žvakaće gume i kondome iza kartonske kutije. Hvala vam što ste bili gosti večeras u emisiji. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste gledali večeras emisiju. Sutra je repriza u 20 sati. U petak nastavljamo razgovore sa predstavnicima političkih stranaka. Za sada opozicija. Vidjet ćemo da li će nam se odazvati i predstavnici vlasti na naše pozive. Laku noć, uživajte u vikendu.